Memo bibi akwaba edeba Emergency Ghana TV busia mi do bibi ase so the Emergency Ghana TV aye number 1 channel ene yesoya yensaka ewa hasen mami bi ede nasem abedon hinini ewa Sompa TV na busia asem wedie mintimi enka ho asem bebre ene ntine yensem no yenko ne nkohwe video no emma because asem wedie medwe ho kra menti ase busia ene ntine yensem no ebekoni akwakohwe video no abaye ba na mabedi wadwenche edi afa asem we channel so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section ase yenko ne kohwe video no emma case number 1 Sugar Grace man no trust onko ne pen asaman kese why complainant why no obo ne kunadu wo se aboaten wono so asaman kese kwa Oba Grace oh me let us say yo kwa hia so ya ma wono so kakra ma me why yo kwa hia so you call Pentecost. You praise the Lord. Hallelujah. Kron kron. My rade. You fancy ni fatu babro so. What's all the benny? Why hwease. Okọ some tatalasta. Body aya me Sugar Grace. Me Sugar Grace. Me start the Bible so. Me start the Bible. Sase mo American. Sase mo American. Kure churodo. No kwale churodo. Me ni churo. Me di nti. Onyame boa me. Order. Ogre asembe na ade abedai. Yo, ma mpacho. Ni beni na onu so ni beni tie sa wona nani pa cho ane yo na brei o se bo ate no oni mi ba ya wo mienu nti first one o mu huye no na me ba ni kire mu se boy ma no ntine fi o ye meseni te bia bedu nwumre na obeba no no hu kire no ya ade a o mante nti ama akwala no su ha no ntumi nya obi enje ne ba ne ma no na me di me ba na akwala we no 5 years to 6 years onane minane na me ho no to kai na me di ni ma no se ni o mu ntena ho enti wo ma me sumi akasa na me tigare o bebi a me wo no na me ana me tigale ti me nya banchi ni bebre na edo so a metumi fle no na oba na o be boa me ti me o mu da kro na o fle me se ni ba no na se ayekro oba we no akwa kitwe oti aha nti oba ofa kwala ne ma na me bisa na o se o ko school nti ya na o ja ma ne papa na ha mu a na ha mu baby e be ma ne da ya mu ayekuru mu ayekuru na me bisa na se de nti ne ma ne be ye ekuru na o se oni nti me kire ne me fi se ntoblo ntoblo su tumi gu ma ha mu sa ebi wo ho a se sie wuye mu na tia Gloria na si atiesi vajanam ntimika sa kire no na me ka che so nkope nunu no no na aya no di nesi aya no ase bia ama no se ne be ye kuro no be wuo ne ye se ye ntoblo so a ebe si no si yo nti oye no ma ye kuro mate ese no nunu mo hwegu pam na trem na bogum ubogum a kuro ni nyina be wu ntimika sa kire no ono su ka se oye na se afi o ma na akwala no na sikika no so na mi nim hwe timi so na sa ata na mi we kura saman ke se kura se mi so mi nim ku na jai ntimi me fi ho ntimi ba no wono no odika wo mienu dada obey odika wo mienu dada ba ko be ma ba ko nti be ma ne de no wo mi ho mi ba no na me di ni nyina e ba ye ti be ne da na be nya ne da no mu so na me ka kire ne se wono nko ni ma me ho na me nso na me ni nkaifo ni ntina ase no si yo choko ni ma me ho no mu no ye wo ma dakro ana ajubi na be ma ni flame na ka kire me se ma se no o flame se me ba ni gu na ni ma ase na me se me ba no gu ni ma ase se den o si onu se Bismarck abo hu am ka kire ne se wono ni we eda na na kitwa yi na msa na de ntine ma o ka sana o se me mbla na me hwa no pa kura de tin ya no pa no kura o sa flame na msio on fa fon ni ma akwala no na mini akwala ne nye de enkasa nti mi odi fon ni ma akwala no na mini akwala ne kasa
Oh, work a sabia by a line so. Julius Amato. Or down for the immunity. And see life we should have some panko. I could see. I quite book us over the Kumasawama. Bomodia Blawai. Na bre miskapa na mabre wo I can't say into a casa no na me ma akwala no say akwala no me frɛ no say ma ya mpo nda na yesi ye kwa asole ye kono yedu Zion school mu ho no mu no na ma me si wa ble na mu ye mpa ebo ne bi wo ho na esi eti sa ye be ye bi wo nti ye wo ho na me hu say manikum na Selina no say oni mpa bo nti ono kwa asole ne bi ti ono kula da wo fie na oja no ho tinani kum na okọ ofie no me ohu an se ni papa na oyi ni ho na akwale nso ada obutu ho no na ofre no se na da ne ho se na da ne papa ne frɛ Selina se on da ne ho se obutu ho se to onane na shape bibia chese o mane kwan sa eyo na akwala no nso wa da ne ntino ntumi da ne ho wa ya ntumi da ne ho ntini ohu an se ni papa na bebutu neti neto nutusu oba be fa no na ni nua no be gina na ti unse uye bibi no bi be gina na wo cha erududu nje wo po betu nani a abamu won na wo gina ho no na obi sa ne se da na ka wo be yeden da na wo ye no da na wo ye no na obo obri ti obo obri no ono ni no o ni akwara ne de na o tai na aju no pa ewie chi no safa akwara we so o mesi na o mo nkwadwale na sa ata ne nya na ni maame mmae nti akwara di mirika no ko frɛ ne maame o solo ho se nyeme huni na ne maame no so ba nti da na aju ne de o mu cho mu ara pasa ko si aditi nti o ka sa ne kyerɛ me no na me si yo o mu de o mu ko school na so mu pon a on fa sele na na kasa yen de mfa emblem no si yo nti o mu pon ye no na o di akwara ne blame akwara ne ba ya me bi sa no se o ma so ne so ya de o di ye me da no se Oni na da. No se adena. Wase no asa fa woni wo beda. Ene wona na so da. Sa. Enti no na me se na Selina. Adena mi we kura mi ba mo ho. Adena wan ka sa asem ya nkire mi da. No so. Aya o ka kire ni maami no maami fi se oboa. Obo ni maami na mane abata mudi amugeni. Mudi amu ye kumu ma. Na mo de sabe mo ma sesa kote no akola keto mo bon se to wuku achitadua benchi otele ku na akola hen wa ekuro fa ne kosi nunum suomu obo amane a oboa eyesa we mu no na se me papa o mani so ene e ka ne se o ka sa na mse nti tambe ne tambo so o ma ade no de yami o to de bia kura se mi ma mi ni fie sa na se e bia da ya anko school na mi ofia ubohu na mi wo soro na obefa mi se yenko na o efe na omuti na omuti abosa no so omuti ase sa tam lord ne ko soro na ye na ko soro ono na ye nwie ye no nti o ye na so kikem a nkrofo ti ne ka na omufre no wo so na no no ni na no se mane nkasa na emre bi so omuko school no ka tire so pon wa o magis ka na mo fa moto aduane no mo no nso no mo ko e wono no mo fra ho ya ayo no mo so no ko school roman nti wo pon school no ko ho no mo o se di netia de no be fe wule bi mu no sa ni be da ho no na ma eye bebre grammar eye bebre na we di we no ma da na me de me hu hwe na me sisa nti ho na me ko boy ni ma me ho na me ko bo boy na ni ma me na asena mane because ni awuba no obi sa me se me de mi sa hye na ase ana na me se se wo don sa hye na ase akwala na ase ana na me hu se ya na wo ye ness na se me de me ntumi ye nti ma anye na o se me mfa ne mle no ma na sa ta so na onyimu ne ba na ekita na sesie onyimu no na me mane de ne ko ho no 3 times nyina o kwa ma me ni hye de mu kra ye si oni ho ma me no se fa kra bla no fi no nti odi ne kwa ya ontumi anya hwe amfa no le se ma panti na mo ba se ayesa ne me ba no yale eso modi moja fla ma ya obo wo fiti abusu mudunu ma sa ba fi ma bi we a police case ayesa wo report to assembly ma police mama transe akola ne transe na mo kata kra na ni mu mame betra ha ai mo kata na ni mama ma na ni mu ma
betrasi akura mo bro wawe Debi ma esa mo me ye che no we de a police case in 10 ye ba o my case any anko che no ya asem no nwan ya Debi diano no Kevin kata me be ye ni e ka chire ye ni mu mam Nabutre kata na ni mu mam ye Mama ete say Pache. Ma no so. Pache. Eye, se so on fie say. Who on fie say? Pache minimum. What say 12 years. I didn't na papa ne wo dan wa ma mama amane. Pache me catch no officer me boa. Ah. Wo betimi aka dodo a woni wada. Pache me nkai o. Dodo no, untumi nkai enkai. Say be on water 5 times and now be 6 times. Now on no dano. Aya na o mama we no nya kwan no dano. Pache ya na mami ni o. So mama ni fia. Pache. Biye wano. Na aya o mama ni fia no no yesa no. Pache. Ono obeda asembe no ka kire wo ansa na wo ti asema no ne woda. Pacha ya nka hwenche. Ubehu ana wabasa ono obeda. Pacha. Na ya utietiem. Pacha mtete na mambi tondi ano oye. Mtete na mami so baba dimpe no akata mano. Waso wano. Pacha. Tu mame ba na obo na mane ya. Na o mame se den. Mami fise na meboa. Oh. Ade twa to no dai no be kai. Pacha. De da ben. Pacha ni efeze no. Na me ka kire me na na pe no jae. Afi uko ka kire wo nana na fedi ono na biem. Pacha. Hey. 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 Yo, mama, makra ntina betrase. Bad time, you know. Oba wa for Mrs. no. O metra akonwam. Se fleo, se gadesi, ihu bi da. Pakro pam sa star na ma wo. Edi no. Edi. Mama ete say. Yes, I don't know. Udi di say. Jogas Joyce. Dabi on the woka. Edi enti e na wo ni be mate. Na be me fa wo ba. Na kra ne ka kire wa untu ho ana mo bia. Edi enti a. Ma me pacho na da satam na mini. Satam na de. Mu jibu hu me na aga na e ma bia wale be kumu o. Wuku fa wo ba. Akora ne kan wo nyini. Akoda afa ne wanya 12 years. Na yeso ne da ye nyene. 6 years, 7 years. Hey, Mami abodu kue. Me si edi enti e na wuku fa wo ba. Na kora ne ka kire na wo nya ho hwe. Ah, wo bon konkon. Ese kroba otetaje so fa ho. Naima, edi enti ana wo yesa ba pa. Na satam no na me ko imame ho no. Enya wo mame wa akoye akoda ne ka kire wo se wuku ni nada no edi na wo ye fa ho Me bisa no me ko ni se Kofi ade na wo ya me sa na da se me ma ye bibia me se enye wo na me ba pani ebe che ono no si wanya hwe na me si yo mate nti satam na makasa na me yi prai o fie yi pray na mi ma mi wani sika se peni do di kai eko school na mi fe pray mi pray na mi se Selina o ye de o demo mi sorry na mi ko tell you de na no mi ko tell na mi se be ma no ase mi ba ne ahinde
Oso na hinde na omia no. Ni na me ko tu. Ena Selina na ye din na ogina ho. Ogina ho. Ana makotu no dem wo mse kofi. Ana dia asem na me ba ne kanyi na sana ewuye ni. Akola na bo naked. Na o sha squat ale. Ena wa pega atade no. Wa pega atale ye. Ogina ho na. Ogina ho na. Ena o miemia ne to. O miemia ne to. Akola we. Emema bi kura ye bodamu ana e dia dia. Eso so akora na hwenim. Onyi sa akwala hino na mbisa ne se kofi asem na mba ne kan se eyampa na se me dade no ka me ne ku edam ho epia bonta mafo nyina bisam se adadam so omfo ma so nko na me yede me forget om na me pa me ba ne se onko school ono call ye Ono kwa na ede onko school no sana echire no se be ma no Selina, how many times na abo mama amane say o papa ne woda? First one wa anye ni, 2 times wa anye ni. Wa jimi ankasa. Me papa. Wo ye jimi fuo ankasa. Mo de mo nya kwale na mo ma, mo kuru mu ha wo mo pe. Na emfa mo ho because mo no mo ya, mo pese mo di save mo marriage. Wo ku fa wo ba na kwala wo 7 years. Afa na wo bo wa yina me no bo wa sa ensama wa no a wo bo me kote abama. Anam ko ade. Ko hospital said wo peno no e na kofi kro no nam ho kabe fere mame me ni so ntete me na ye de na ma asem ye sim ko police station akwa etroka yo ma sorry fa kaba ne sorry ha she we hu ja se efikasi mabawa e de wo chile se fleo se goddess you me hu style di pita Ghana ha 1 or 2. Hello. Blah say my now to say oh see that me no apa wo foul yo any me pacho me ani nkomo kakra na ye friend me so for maami wo hini ni me ye adwuma osompa TV su kumase woni mo maami e friend Sugar Grace Mato say woni mo maami e friend Sugar Grace what the asama brayen say ne nana e betena wo nchen 7 years na start ne akola ne daaye wo bra wo wale ne baba anso asam no kura bi wo Mato no fani wo fa wa asam na ye busa o papa bo aten wada woro mama fa ni foto ama na Ghana fo hwe na ho fe me pa chew asam na ye busa wa ja bo aten ane anada bi na ho emfa wo de said ya wo de kan ho mfa wo se wo betimi de ya no asam me na mama na ka chawa what's it? Hello Mami hello Mommy me pa chow ma hey ya me de wo me na ho te say me hu yo na mo so me pa chow pa me mama me ho ye na ye frɛ me wo hini ni me adwuma osompa TV su kumase Mami bi a friend Sugar Grace asaman kase what the nasema beda yen se wo be ya wo kasa yi wo wale ne baba wafa ne nana sabre na koda ne wo enfie nson woni na da kopem sa koda ne nya enfie du se akofa mojafra e de aba mami edi se wo ba yin so yale entem eti asem no wate ho asem pen me pacho ai me pacho uti ni sen me mame tani amoka ya matamno kwa awo anknai police station na kwa anknai police station ne ko si sei say dia akodu course na say no oh shabo sume no nko awtumi no nko na say no baba akola no so yale oyale pa wo ba no wo ba be ma ne so yale me nana no aya me nana wa no so yale na me pa cha wo ma me e ba sa no busa wo nana no se asem no e ye no kure no wo dia
no kwase mo nyame no on ka se sa e no kula na say yale no yale de na aye no wa mama me de ya po ma fra me eda ba ko di asem na to na ni se na ade no ni hu so ni hu yale no mama eye ade no a eye mojafra busa wo ba no yiye na wa we yi obegina ni so bo mama me ba chau ya di asem ne ko so no ya ko me ne me papa ya me se me busa no ya ko won obusia o ana wo tete amande ni na fi yenye mami so akore ko ya juma no de ko we yenye asem ni me fie yen ka asem ne de pesa o ye me yenye mami akwala o won fie nsia na wo nana ene nada no yen ko yi asem ni me fie meka enya sa to ye ko ye wa kwatu wa to sanya baya kwatu be na e di sa asem ni se yen asem na fie meka sa defilement kakraka we mame yo se me pa towo me sewa se no ye boka to mra ko o ti me ma onu so ya le akata okay ma eni mumu sani ye na asem no afeni esa be peja mu o eti court no ye be san akobiem ade me da jablewa wa fobo na do me na ya bi kisa ana so wontimi kasa no ya media mi amanyimo no on ka ken se ana se na ye butano okwakoto ekwa umbutano fama me pa cha fa phone ma no mame fa phone ma o sei ayo bien akofa ba twere ho o sei bo ate hello wa sei bo ate yes eti sese no die ne beba sakola wo nye ne hwe no obekasa wo ne nada die ntia hello wa sei bo ate yes Messi die ne beba se Selina wo ne naaye no obekasa wo ne nada mama she knew me na IBPA obo aye di aye no asem no yesa peja mu na no kura bi o mapie enti ene eboabo wo ne ne kine ya prosi be sa be chewo because akoda wo mfie nsia wo start ne da wanya mfie dudie yenko yi asem bi e mafie meka eti eye beta sa wo be ka no kore na ya wunu de beye nyesa na ne kine ya asem no yesa peja asem no kase pa ya manfa huni ti yale krona wo yale no pedro no nom na soligina na fe na abetwe amanson bi to bibia ka yini friso wosi mudi nkwase asem Ghana ha binom 7 prediasa madam mukwa mudi asem ni ko police station no ye che no ena ye den asem no kura no oye sa me de miniska ma ba cho miniska na medi kura minibi nti mi ko ba ni maami na manye sa na ni maami no antumi anya hu hwe a maami ni maami do wosika omo ti ono ni wo mka senya omo so omo kakra omo hu fine nti ni maami no so wosika nti mi ka tene se akora no so a na ni maami no so anyim nti na ka omo hwe na ti na ebe yi a se muso bi na ebe yi ma omo na aka asem na ye wo maami enye musu asem mudi asem ni ko police station emre mu no sei ne ko si na me ka no na me ka ba no o se ha no so hia mi tira me sa bo ho so tire wo e di ko police station no o meti no yi no ko ye wan ye o samayo me di we no ko mu obi wa kra se no be yo be fi no ho no won hu no kurenti me di no ko mu obi wa kra nti akra ho no mu no o ko ho no me nso me ko no man ka hwia nkere ma me ni se na e ba ya me ya kwa na be de we a wo ya ye be chi bra no e ne si ye akra wo di akra no ko de no de fa ho be nti ye be chi no akra no ye de ni ko court wo mo chi bra no akra na samankese me na me ko ho na wo ma me pipa na me de ma police commander na wo samaya no ene ye chi no na me am so me fle wo mo na police commander na wa akra no me fle no na mo be fa no ha ko akra na de ko tum 2 weeks na mo ye no na mo de asam no ko
court e wa kra mo ko ne court no kosi sei ye call first one omo si akoye musu asam nti ye mra na emeka asam na ofie court enya no kore ma nko court bi koye court bie no obeka cho sa kola CCS papa ne na ma ne papa ne na da papa bai jama office bi na edwam court na ye Debbie court Debbie court kasa court bra no kra we bra no han mama mi ba na bo ne dia kire no mo freka ve mame Kevin was saying court wo su court bai police headquarters office na mo koi judge Ben obeka kire wo sakoda CCS Mr. Father ne na da obeka say eye mususem ti mu ko fie nkoka asami wo de mama kan kire mo report na kire kora ne first one ye kwa ye say nya asam ne mrefi ye ban so a omu mbu mi ntunu omu nsimi wa kwesi se deche be shensen ba court no ne asenya akọ court da ya chọ court kwa wa court da eti unim court dem minim pa say na court dem ti sa judge fo ne ade nyina ho ti judge no na ka kira wo say asam no ye musu asem ti mumra fie meka sa tam no ye koye no na nipa na omudi case ni nyina ma no wo court ho no won fa asam no nwura judge ho ne ye wo ma fa kwa afi mama ma won de asam no nwura ho makolei o ma fle ya makolei ko kasa o ma fa lawyer mi minister mi fa lawyer ma minister mi fa lawyer o ma fa lawyer mi minister mi fa lawyer nti o ya ko kasa mi makasa ni ma mi akwa ko kasa o ma turo ni nyina e bi akola no wo ya se mon samra o nti yes ana ye kika so mu na ma se na ma akola no so fi akra aba se aye musuo ye mu abayi musuo ma mi sa musuo no judge bia no obeka che o se ye musuo yo mura mo ko keka amasem na asem etu she da ban oh ye kwa sa asem ni si yankasa sana ya asem ni kokot abutum du no last year October yeah last year ko ye no ye de asem ni she date ban sam on samra ye kwa ye no ye kwa abusum du no no mo de ye sie abusum du ba ko no November eno so ko ni ko ye ti mo kwa no msa de ka se no msa ka se ye sasa ye timla mo samra biem da no mumla na omumla ne ye meka asem no ofie na omumba yi ma ampa min kanu kwali min ga dauda judge Ben be ka se defamation case mu fam na fie me ya ansana asem be ko court no na akwale wo be bia oti afi o se yes anu okọ court no yesi omfa no ko hospital no mu ko hwehwem se ya ampa se bisa boy no se ni nti omu di no ko hospital na omu ko hwehwem no mu sakwara na nya syphilis nti ma mi no odi ni ko hospital ni ade nyina na akwara ni nche omu di ni ba nti dade no mu se ba bayi musuo no ko frɛ mi pon na se mu nyi musuo no kan sen jeje ni aketi ni kita no ho no onu na ka kire yense o bla police ni krona asam no wono no wajibi ka kire e no pese o mu twehira edigu asam so omu banso omu mfle me maami tie asam na ye ka kire Ghana ha emra wa sa ade a ye judges omu so ene kwase asam sei sakoda mfie nsia woni ne maami te na be ma wan fere obi ba o step child woni ne beda na judge ne be ka say eye musuo etimu ko fi nkoka enya no kore da metumi de me nkwato na bia police ni kro na asem woni nsem no ena watwa hwira ena wahu sesabe ma adwene mu ha ena wakeka sanse mu no ere chemame asem wei mu na yam asem me metena meka se nkoyi musuo eye mra ena ye de beboa mo na ba bia mra ne wo no ye de aboa mo de yakwe sa manso musu sem bia ni ho oba na obo wa no fane nante sa wo ko na yesi bibi sa wo ma ye no ho adwuma batamra ne de ese pa ma we emra ni di so be pen aboa e wo sa kwan ne so ni mi prepare me se chapo ese ne se ye kwa no eti na ye boko mi kai mi ye ya ansa na de asem no ko jeje ni ho omu fly ya flow akwale akokasa no so bebi omu yi ni ko tu ye no nti onu no bebi no onu kasa na ye nsu ye hwe no TV so ti sese na ye ti TV so ye eno omu ka asem no ka asem na boy ni ti ho boy ni situ ho oni ni brother ni papa no omu ti ho nti akwale ka se wie mimi sumi ka se wie no omu ka kire mi se mimi mpue
enti mi pu ya mi ko ba ya no na mo to asem no sa share na mi ka kire mo sese akwala no owo mi nchen mi dua ni diem e wo se okọ school o se mi de bia na no se skar mo ko pe no akwa ya wo no ya leda wo no obi sese sika ka ma bo sese ya no to we betua sese mi fle wo ma mi fle wo ma o mo ka kire mi se na yo da wo kra so no obi na ebo anu atodi ane di na we oda we wu no be wu na se ma akotona twe bo so akotona twe no wo ka sese no mi ka mi fle na o se jeji ni na owo kesi o mo yi no wo na asem no wo na ye wasem ade na ka wo hwe sese no wo ne se mi hwehwe ne de na mi hwehwe ne se mi ba no so yale sese mi ni ske bia to we na ko hwe wo ba ne ya de ni ya so na mi de mi sanka mbe so gutu fo so mo bua mi asem si ye ma bobo si akona ba kona 1 year bu su ne se ne yo de mama mu enwie no abeja formula Medafo medasisa ojibre ma yekohwe video no eba ye se na mdi kan catch wo na asem edie ebusia emu edu papa ebeba ne sen e na wo papa no wetimi di akola 6 years edie ya na ewo akola we hu a eni ni maame hu a wetimi ni akola na di mpema go for 6 good years se akola no 12 years na akola na etimi aba be catch us ma ko ejuma se ni se na esi na maame we hu ni se o akola we die se eja onim hwe ntino enti se akola ni nim hwe kra na maame no fa we ni to form na hwe se asem a oba no ka na ye no kra na se nye no kra dabida o die o fa ne se asem no akola no oya bofra enti asem na o ka no onim de o ka ene wetimi ama asem wetimi ato akola kitikiti enti ankenye ne nana ena kwawe kwa kache ne nana fa asem ni serious anka hwe bebi akola no papa no edi akola no bekwa ko wie papa no de onya yare moja fa kese pa na waye no moja fa kese papa ena waye na afi na wo maame no oti ha wusu unye nsuye because anka kwa no e katre no ena anka ofa like anase ofa akola na sema nka wenye ensi na nka ashi na obe take no anka wenye enkwede enkoba ensi na nso wentimi amfa waso ama oba no wentimi antie oba na asem ena sisi ano bebi akola no papa ni di ni wie ya ba beduni enti mamefo no yesre so oba ka bibi mpo kire o na eja unji oba no mpo ndi a fa weni to form na hwa asem a oba no kan se ye no kra na se nye no kra na memfa de sa akwa de we de osa enti onim de okeka na de na eto akola eguso ato no enti ankenye ne nana ene hu nse ku aba na akoso akumanum ena maame no ema akwa na edwo ema akwa no ho to no ama maame ni bisa na akwa no kan no kra kire na anka maame ne de onye na adwen se obetie ne ba na asem nti awofo no yesre mo fa se mo ntu mo hu fu se bibisi na oba be catch na unji ndi kra na fu we ni to form na asem na oba na aka no hwe se ye no kra ana se enye no kra aha ena medi mu ebesim ebusia bibia beto form bia e wo story we bia na ebusia medi be ba be sumo because papa na se ye tini tumu na ye jeli no because akola kitikiti ena waye ni sei enti bibia beto form bia ebusia medi ebe ba be sumo share no so be subscribe na wa like na do comment aba comment section na ase ebusia di amedi so na ke chuma mi ensi ensin ebe sanso edi nhemu e wa ha bio akra